No rest. Birta kathar alang li ke dak bit and charge lo alang li phan la dak so dak pen alang li phan higher authority pen alang li phan action and vek nei la pen asa kuri sita me alang li phan suspend tapi vek nei rain in charge pronoteron sar phan sita me alang sakuri suspend vek nei la pen ako dak pen transfer pi vek nei ing nama pi marat marenga pia phan lang kapajun ji pacar nim ji abi along alang teng teng si forest atum methang jungjunga hema humpurtia son seselam si ok kiri amat abi ki thuplin pen ajok pur cudut ahok forest ang namalong lake madua bang pusita methang jungjung ahem humpurtia son ke selamone bonta ICF pronopteron alang like lakhain ko rap video pani emisi kontesi ke parlo holokual nursery plantation adimalong ing nama pi marat mareng jontu januar apan lang kapajun ji pacar nim dia dimalong methanga hempurtia son selamsi okiri kaparuhum aret ajok hampanga songat tumpen ningkang sampai cipaklang pon lapen anparta siluni jan ranks officer ICF pronopteron apan transfer edlo bonta alang li puthot stay order sewa tudet lake labang so alang teng along okiri dia panlok si stay order sewan to dead loma puta hampanga songa tum ICF pronopteron apan kardu padopon anparta siluni jan ranks officer ICF pronopteron apan batai alam pi klang det apita alang lipan transfer kedet ke manghu meme pusi hampanga songa tum pente than ponno lasi ICF pronopteron apan suspension pivek nangji lapen bit officer birta kathara phanta suspension pivek nangji pusi silunijan ranks office along amat kehang padopon lo tangte pinidak holokha subpit area arlo number and daikrung wildlife sanctuary ke parlo arlo dak baharia fishery do aso fishery ke lake marat mareng api atum phan lang papajun jadim ba la ingnar la hai tu man ke pachini jadim lasi pinidak nilitum Karbilo Charlie Yasong PSA lapen Student and Youth Council SYC lapen Katsa la hampang thom chalang pet pen pinitum dak on the spot nang visit lo dak spot along pen nilitum dak thekang long bang ke la dak anya fishery ajam ke the la Silonian Forest Range ke parlo IC Pronopteron ICF sar andar si puri lo lasi dake actually bangke laso langteng bangke lagi thulong le abinong ada bangke forest wildlife sanctuary ek ateng pen pulutang te sitame pini dak ni tum jagat na theklong bangke la bangke thulong le kali bangke ekdom thup pin si okta hajar kuntel dak pen bang ponsi jortong pon lab lo lasi abinong et bang pulutang te lahai judi asayak claimi pulutang te eneke council pen otho mane si order copy pinang order copy pass nang di sitame without order pen alang tinum dak bang okri dat si alang ditung lahai ok jor chung lab lo lapen actually ke dak ako royalty da government han pin pen sing hupon lab lo lasi pumiang da birta kathar alang li ke dak bit and charge lo alang li phan dak so dak pen alang li phan higher authority pen alang lipan action and vek nei lapen asa kuri sita melang lipan suspend tapi vek nei sondak taxi khala rain in charge pronoteron sar phan sita me alang sakuri suspend vek nei lapen ako dakpen transfer pi vek nei judi transfer judi pipe pulutang te alang litum bahani aphan ke nitum sodak melang litum han insai ji lapen ako patoi te alang litum to thubor idalo pulutang te nitum dak range office masi nitum kado ka ve chelang si song chelang si nitum dharna sita me ingi nang kokpo Jontu janavar phan lang kapchar nim lang pajon dia dimalong non ke thoplat ma dak pakring hak sok thana ligin ba kopila pujan jiga देखो दागे थोला मनी दी चीन ने बुन दाला थे मनी के फिल्म of the line के हेडक्वार्टर से दो आप होला प्लांटेशन इन चार्ज तुमहन हो दाको अभी तो तुमहन तुम्हार जुदा में tetapi nang jongjung nang ma thadun paratang te dak jontu janavar phan lang pajon kapchar ni ka bachingu jadim la sila so patha ke nang kreng phok la sila so patha ke nang lin te akimi ma khin lo nang pada dawai ta chor पहले दवाई चोर पिने बंगानी ले चिनुन दे लो तमे स्टाफ तुम पेदाप मो नंग थान लो ला तुम लांग थोदाम बथा लांग थोदाम एलो सं पुजिनि के चिनुन च तमे ले नन के दिन ले के बा तुमी अर्निंग सामसी के बांग के अमसे लामबांग थांगसिन दे
temu staff tu bang lo na lo dam pulo o hodak son lang tho dam son alaman cholo chini du dari nang ni jongjong nang matha dam pelotang ke labang sob sering kudat ke akimi besi puji ma kenu lang bang ke babang le padu ning pulo lang tu bang ke la ke du si melo hai lang hodak to dong lang hormu ke precious alam lo lang dong miang le motheni la non bu penang le tunil panang pulo lo son pa hala oke thupi ni alam bang ni hampu bang ni le bang ke anole sabe po khuda ka dongara abit tu manar la details ar dam jona le tu nani to non on beki si do ma onili ke dak office system si do pani le dak si chini so lada ka kai te ki bang sa me nang to la ka setting thang isi na ka long de on so ani to foundation ni pidam na ale das ni tu on diti feel te ni tum la ke uniforms dam pa ma ten office sitting machine le la office ka ma claim machine le bang la ke la son se hot pen do ko lo tamina ni feel dam ten without uniform ni tum dam de la ke uniform sana li ka chini ating pelotang ke non ke thoda da pisa ning ke ning kan da bu ko thot ke ani kan lang ke la pu thot ko pinin si ke chinsi la la pot ke ting la plantation pe ke ba sila tum hopu sibling se pon theng perong so pon man sa hormda ke bonai la ni chinin ke hopu bonai lo teng la masila staff tum si chupu bo mane dag lang ta teng de lo pot pu og te ok to par hilong pu pini parliament sila tum jok ne pini ni bangan plantation in charge ta kali ako ni liga dag lage het ko talong sin ni hai do lam pu si non bang ke nili tung ke chini ating bulang te unan of ri lo ke non bang ke dawai chorkan ko dong si la so dawai chorkan ko penyong si penia jontu jonwar si nang jon si peni thilat pelotang ta dai to ke do wai ke chor tum dipne le pu department le mu do wai chor pu ne le bange pu dun de lage mani xyz mani bodmas tum si ke bad thai min de department dag staff tum buzal an ke claim pu ni matha the department le tum si ko ji pu hai step non na bang ke hala da la tum ko ki si ada si doktum no pelotang te of ri lo ke madu ta chodun de ji ale na dudun klung ku bangan ni chinion de ako mathe ajo mani no behni bende bodmas tum si ke bam plan cha staff tum claim ku bangan ni li bangal lage support on bolam ga di ta an claim kli mane ne bodmas tum si involved on thai la te labang so adim ke jontu jonwar adim lang ka pachar nim ke pajun ji adim lo stamin non bang ke lada ke ogri de lo thop to lo na ke pakring ha lo sila so patha ki nangi pen akimi psi pujima ma akenu psi nangi pen jonlo ji kali isi environment fan polotate isi safeguard lahe muga safety fan lase lang pohormu ke lage anotin phata ke nang sop ke jitu area la 24 no de opani constituency silunjan rensan darlong pini jitu kipu lape kathek long dam adimanta nilita humri dun lo lape pherangke tum humri lape organization song tum pen si humri dam lo nilipa nanghang si ada lang dun lo lape local MEC tame humri dam lo thek long dam lo lape hada kathek long dam ateng pulotang te hada bi kijok system si dokok lo pulotang te apen hada kathek long mate lang ke thep mate lang kisi ke tho la son ta thek long dam la se hada okene lone ne ko son ne la bang on the spot lo ni le ta hala so ke thek long nun de ama pini ada prang ka to gowe song tum dam pen si pherang ke to dam pen nili phanda nang hang lo nang lang tha pulo lang dun lo la hada ka thek long dam mateng pulo tang te penang an a ok kene ba son si do son si ka do eta pulo la se ha lang ke thep elo la pe lang ke tho ali da do la se la so putak pulo tang te hada ka phan ke kimisen ang the kali der lo pusin dili pudam ji pipot pulo tang te hada bang non jontu janwar do okhi phak thijok do lapen kapre ga jontu janwar tum do tama halada lang ki jundam ji phan same non jong se la so alang jong si se pulo tang te la so alang bang dong a bi si jum unang na lo lapen komane bi jok det pusipu tame la so prang ki jok pulo tang te ok kithi ke inglang chui ta pini nili ka thek long dam mateng pote la ke ok bang inglang pang po ka thek long dam de tame la adwai ki chor bang ke la pu thek long lo mane pu turi eso tame non bang ke side effect dupo la so alang bang ke la jontu janwar tumne jundam pulotang te la bang reaction bang ke isia poison lo bati di la se la so bana ka phre meme la se la so pos immediately la rens jong si department a pisari puno mande komane rat pisari punon lapen komane personnel komane pisari punon ta initiative chenang po non department lapen police long ta un pulotang te information bang pidam nei in case komane jong se langkhang itpe munit se tame lang jun de la se komane lang jun pote lata problem po ese la support department tum lapen police department lapen organization song tum do lapen nilita dang nang thek long dun pen ang chitong dun long lo la se immediate non dak pen details information tame alang litun department tum pen arjupon long lo PPC ke than lo ne laga ferang ke tum chini po lapen ASF sar phansani lita kolo lang batai thomplini de nili
phone call lo tame alang li pen chang ka ching ki la so war sai chelong le apa alang li busy lo ne pine la lo la pen isi bang ke DFO sarphanda non protap pro pu non DFO akimi pulo alang li phana ne li kolo lo tame alang li panta connect bang ke chelong le dalo sitame non nili da range office lo nang dun sinili da mane kato ko alam ke aklong alam ke hadak bang ke nili anso se ke la organization la be pherangkia to hada humri dam paprang po alang li tum se kato alam chini po same nili same api dun pen theglong dun lo hadak adim aklong an ke le dun penta mane hadak bang ke lang ke theblo la pen lang puita la isia pronopteron ison men ison na son isia alam ki klang pe sablo non apang gorom pani long sitami chaparong sitami chokla la pena pang kengpi kang hu kolam mati long sitami gutona la dakta inut agar bi alata a jaga long masya boblo la si nanghin ben isia pronopteron bhan akimi si ke theklong ma makhino si thelong nanghin la so ang deng ke bang duty lam pina la ta alang kosona duty pen se alang tu ka che face to ne tame isi alang dam le polotan te la ke munira pran karmut pa bang la ke mi uang thege kalilo eta humanity human right la ka do ko be pen chelang dam polotan te la ke heno daglo la pen gorom pani lo na le na kar jolam sinili ta mane lam thedang woi po phan kali mane ka che than data chabarong ingbu chok po bangke lata kosone non se kangbone la ke department tum se chini po la penili ta me khini pe theglong don de karjulong alam la se lahai kangbo po same isi department dolo potang te kelang dun ta akinang sot dolo la pen lahai ke muiloban arong la pen kosona niom se kangbu chok ne po bangala ke kado gabe department tum se chini po la so puthak bangke la pen non jitu non ke pho la pen abatai batai alam kisuman alam ke klang pubang ke lahai alam bang ke arjuna da ka son lo ase lahai bang in future long kabide je pansini li ke chuningri ate silonijan ta isi bokajan le along ke lata isi range silonijan range tote isi wildlife sanctuary isi protection apansi da nange peklo nange pilo pulotang te lada nongnu bang ban ve de chigimi napen deopani constituency long si range ke purilo aba chi ki pudam lo potela deopani ar nam lang pi phanta anong junu da ji ase department ato mane chuningri dam kang to bangke monon pistame mane lahai alam ki pen ke chepa jok ji phan lapen akemi sen ke claim ke dam ji phansi nilialang li tum phanta department tum phanta mane ki chuningri lapen ke than po phan kali bidi sore ki pi po phan kali yan so si bang ta ke charlie side lo educated pen sipini alang do officer mana tum lo lasi alang le tumi se lo do forest law do asa law teng pelang tum follow nang po koson se theng piarong kerai nang jima koson se o kerai nang jima koson se lang itu phake dorkar ma koson se ili tum area phan isi nong me nong nam che thang jima ape no department officer polotang te alang kon ma anong ka che thang kon ma anong ka jume laan se alang li phana respect long po ako laan se alang li phan stame munira tum stame ajara kisung long stame ke cherap dunji pandar jab dunji ako non ateng polotang te aki no atomon jong se lasonang ja ber van bom polotang te lake nili punon komani pononda ka cherap dunji phansa ta ake sik sak do kokji la chenang li tum ferang ke to na kar ju pot churolo la penang li tum pen pini ladak che tong long ta ili tum aki no phan kali aki me phan si ili tum ke bang la pen ili to anso se prang ke bang ya por husame la so awareness bangke anutinta cherok to kidu bang se kenang sot pusinilin da lamthi nangli tuang nos tame জয় অন্তৰ্গত আপোনালোকে যিটো দেখাই আছে ৰাইজক যেটো আপোনালোকে দেখিব পাইছে আৰু আপোনালোকৰ যোগেদি আজিৰ এই দেওপানীবাসী বা কাৰ্বি আংলং ৰাইজে দেখি পাব যেহেতু আমাৰ এই চিলনিজান ৰেঞ্জাৰৰ এচিএফ থকালৈকে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ গোটেই গছ গছনি আমাৰ যি নেকি মাটি বাৰীৰ বা বন্যপ্ৰাণীৰ একো সুৰক্ষিত নহয় আমি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট বুলি ক'লে আমি তেখেতবিলাকক আমি ধন্যবাদ দিওঁ যিহেতু আমাৰ প্ৰাকৃতিক আমাৰ যি নেকি গছ গছনি আমাৰ বন্যপ্ৰাণী আমাৰ বিলাক বহুত সুৰক্ষিত আছে বুলি আমি ভাবোঁ কিন্তু আজিৰ দিনত আমি দেখিব পাইছোঁ মানে গুণ্ডাগাৰ্জি বা বেহা বেপাৰ বুলি দেখিবলৈ পাইছোঁ বা আমি জানিবলৈ পাই আছোঁ আমি ইতিমধ্যে আজিৰ দিনটোত আমি দেখিবলৈ পালোঁ আমাৰ যি নেকি নতুন বস্তিৰ অলখোৱা ওচৰত যোনটো নেকি জংঘল ৰিজাৰ্ভ আছে ৰিজাৰ্ভৰ মাজতে আমাৰ এটা বিল আছে আৰু সেই বিলৰ যোগেদি সেই জেগাত পানী মানে পানীৰ যোগেদি আমাৰ বন্যপ্ৰাণীবিলাক হাতীয়ে হওক পহুৱে হওক বা বাঘে হওক ইয়া মানে যিকোনো বস্তু গৰু ছাগলী যিবিলাক হ'লেও পানীটো খায় কিন্তু আজিৰ দিনত আমি দেখিব পাইছোঁ এইটো বেহা বেপাৰ চলাই আছে আমি ইতিমধ্যে কিছুমান ফৰেষ্টৰ মানুহ আছিলে তেখেতৰ পৰা আমি সুধিলোঁ আমি গম পাইছোঁ যে সিহঁতি মানে 3 দিন ধৰি মাছ মাৰি আছে
আৰু আমি সোধাত এহঁতি কোৱা মতে যে কৈ আছে ইয়াতে $20 কাৰণে আমি এই পানীটো আঁতৰাই দিছোঁ বুলি কৈছে, কিন্তু একদম মিছা কথা। আমি দল সংগঠনৰ মানুহ আমি চাবলৈ গৈছোঁ, চাইছোঁ মাছবিলাক খালি ধৰিছে মানুহবিলাক, আৰু মাছবিলাক মানে বিক্ৰী কৰিছে বুলি আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ 3 দিন ধৰি। আৰু যোনটো দৰৱ যদি দিয়ে, দৰৱ দিলে মাছবিলাক মৰি যায়, কিন্তু এইটো মৰা নাই। এইটোতো হৈছে তাৰ আগতো বহুত মানে গছ-গছনি কাটি ধ্বংস বিক্ৰী বুলি আমি শুনি পাইছোঁ। গুণ্ডাৰাজ চলাইছে, আমাৰ কিছুমান ধৰিব গ'লে বা কিবা কথা ক'ব গ'লে সিহঁতক মাৰ পিট বি কৰা শুনি পাইছে। সেইকাৰণে মই ডক্টৰ তুলিৰাম ৰাংহাং ডাঙৰীয়াক মই আৰু আমাৰ লোকেল 24 নং দেওপানী MSCক অনুৰোধ কৰিছোঁ আজি এই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি, তেখেতে আমাৰ এই চিলিঞ্জাৰ ৰেঞ্জাৰত এটা ভাল অফিচাৰ যাতে লৈ আনে আৰু ভাল এটা ACF ইয়াত ৰাখে বুলি মই অনুৰোধ কৰিছোঁ তেখেতক। আৰু সেই যি নেকি প্ৰণৱ তেৰানক অতি সোনকালে ইয়াৰ পৰা মানে আঁতৰাই দিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ দিলোঁ। মই তাৰ চাকৰি খাবলৈও মই কোৱা নাই, কিন্তু তাক ইয়াৰ পৰা ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগে। আৰু এইটো মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ MSC তুলিৰাম ডাঙৰীয়াক আৰু আমাৰ শ্ৰৱণ কুমাৰ তেলেংগা ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আমাৰ যি নেকি এতিয়া বৰ্তমান ACF চিলিঞ্জাৰ ৰেঞ্জাৰত আছে তেখেতক অতি সোনকালে ছাছপেণ্ড কৰি দিয়ে যেন। অন্যথা আমাৰ কিন্তু এই কাৰ্বি আংলঙৰ যি নেকি দেওপানী সমষ্টিত যিমান জল জংঘল জামিন যিমান আছে আমি যিমান প্ৰটেক্ট কৰিব বিচাৰোঁ, কিন্তু এহঁতি ধ্বংস কৰি গৈ আছে। মানে জানিবলৈ পোৱা মতে যিবিলাক গছ-গছনি, শিল বালি যিবিলাক ইতিমধ্যে বিক্ৰী কৰি শেষ কৰিলে, এতিয়া তেওঁ মাছৰ বেপাৰত ধৰিছে নেকি? হয়, এইটো আপোনালোকে ভাল এটা কথা সুধিছে। আমি ইতিমধ্যে চাইছিলোঁ বহুত মানে নদীক ফেচাৰী বনাইছে, বহুত জেগাৰ নদীবিলাকক ফেচাৰী বনাইছে। আমাৰ লগত প্ৰুফ আছে। তেখেতে মানে বালি পাথৰ সেইবিলাক বিক্ৰী কৰি মানে নদীক এটা ফেচাৰী বনাই দিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। তাৰ পাছতে আজিৰ ডেটত আমি চাবলৈ পাইছোঁ মানে সেইটো আমি কমপ্লেইন কৰাৰ পাছত এতিয়া আহি গ'ল মাছৰ বেপাৰ লৈ। তেখেতে যদি মাছ বেপাৰ কৰিব আছে তেতিয়াহ'লে চাকৰি এৰক আৰু মাছ বেপাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ফালৰ পৰা আহ্বান জনাইছোঁ। হৈ যাব না?